Chimpo zo to langai tu nang kut kan in tlai chan na thong ni ko len hi Dipa ni hlai thum Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan changlai twen ki parwal heng ka se nyama Ramri in Lutmi Rithaisii tlang sing ni chu Assam rifle ni an tlai Aung San Suu Kyi Taza Cuainak kong a Puah Ṭhio chu Tehte a an au Jakong nyote lawa ka Zung bom Puah Ruangah mi Chawkvai Tualchung mi na chu SAC le Palik ni an tlai na Polin a SAC Ralkap Nih Khuate khwani An Khangh Caah Inn somruk le In A Ciam Khuate kulachum In Khuami thongkul Leng An Zam timi le thawngpang dangdang na krak chimlai Thawngchimnak kan thok changlai Nyama Ramri in Lutmi Rithaisii tlang sing ni chu Assam rifle ni an tlai Mizoram champhai pengkom in akalmi thilphor moto pakhat chu December ni kwa Assam ramkul a Palik ni rupi singa man Rithaisii tlang sing ni he an tlai I moto khaltu pali zong an tlai na tia thai ase Aung San Suu Kyi Taza Cuainak kong a Puah Ṭhio chu Tehte a an au Ramri Ruangah petu Aung San Suu Kyi chu ai mornak case in SAC ni Taza an chui caah Vice President Ṭhio ni December ni a Tehte dirmun in bia chimpiak tia dechai Zung he nei niam in a ummi na sin in thai ase Kaukek har na kong a runven na committee tangka in helicopter choknak le hlannak Aung San Suu Kyi ni ai mornak atwati in SAC ni Taza an chui hi ase chu Zaanlei I helicopter choknak le hlannak a nol ngai biktu chu Ṭhio araksi tia thai ase Aung San Suu Kyi cha a Tehte in adirmi Ṭhio ni chun helicopter choknak le hlannak kong he pe tlai in upadi ning le zulphung ning in kaphuan tia achim Aung San Suu Kyi chu case number somli paruk somli pasri somli pariat somli pakwa le somma case angai I nizan December le ni a case somli paruk somli pasri le somli pariat an check piak di case pen hi atang ri tia Ṭhio ni chun achim SAC ni nonge na an lak nu in NLD shroi tu upavial te chu SAC Ralkap Nih an raklai di na I Ṭhio tu chu arian tlai mi Vice President dirmun in a kau I an tlai lo tia thai ase Aung San Suu Kyi chu case hlei kwa in SAC ni Taza an chui I case hlei li cha a kumkul le kumruk thong thlak ding in bia an khia piak tia thai ase Zai peng a ral aveng tu SAC Ralkap bom Puah no an ton cha pathum an thi hliam ma pu mi an tam Sakairam chan zai peng a ral vending in akalmi SAC Ralkap le piu so thi pol chu bom Puah no an ton cha a SAC Ralkap pakhat le piu so thi pani an thi hliam ma pu mi an tam tia zai peng pa ka pha in twanwaw ngai tu ni achim December ni lekhat jing simlam pariat minute somli panga a zai peng being khothar a ral vending in akalmi SAC Ralkap le piu so thi chu Paka phani bom in voini an Puah no na tia thai ase Zai peng a SAC Ralkap ni alon cha December na li le ninga a takang chi khwa in somstri le in ruk kan phiu khwa in somli watu khwa in hlaistri le pati khwa in ruk An Khangh Caah A Ciam di tia thai ase SAC ni nonge na an lak nu in zai peng a SAC Ralkap Nih Khuate khwasom sri le khwali An Khangh in thong ni le zanga prok A Ciam pina in zathum an rok yak in lei he ape tlai mi in kwa Cuainak library pakhat le sikham pakhat zong A Ciam tia thai ase SAC Ralkap thong pe tu pa chu ropum thongkul he PDF ni an tlai Mandaleram chan tapai chimpeng a rua in sermi tilong chu PDF ni an tlai tia thai ase December ni riat jing simlam hlai khat le mini pasha a SAC Ralkap thong pe tu onglin san chu rua in a sermi tilong he tapai chimpeng a TBK kwarila phu in tilong din na mun a an tlai tia thai ase
SAC Ralkap thong pe tu ong lin san sin a ropum thong kul le ama he akal timi na zong an tlai na I minung pakhat a jas thong kul an liam ter na nu a voisha chiu phong in an tuk na I an thla chan na tia thai si ong lin san chu PDF ni cheklet nak an to I a phone sung a SAC Ralkap he pe tlai na angai pina piu so chi phone number na zong an mu tia thai si December na lai khat a ong lin san chu tapai chim pa ka phani tia olim pa ka pha sin a an kwat tia thai si ti chai peng a SAC Ralkap ni thlakhat sung a in thongkhat shrong an khang Sakaram chan ti chai peng khote kul lakhat chu SAC Ralkap ni An Khangh Caah a in thongkhat shrong A Ciam tia ti chai peng mi na ni an chim Tamma somriat priat kutang SAC Ralkap pol chu Luan cha November na lai chum in ti chai peng a an lut I khote an khang tia thai si Tualchung mi pakhat ni chun SAC Ralkap ni khwa An Khangh mi hi adi lak a khokul le khothum asi khote akhang tu SAC Ralkap pol chu Polin Ramri ti chai khwa pong le ti chai khochung a an tia achim SAC Ralkap ni ralam an sial chan a khote An Khangh lo a chun Zaanlei ni an sik na I ralam an sial cham pau a In Khangh ding in ral boy ni nol an pek nak na kong chu Tualchung min ha sin in thai asi SAC Ralkap ni khote An Khangh Ruangah ti chai peng in thongkhat leng A Ciam I roll book le leirian ton nak he ape tlai mi theory na zong an Ciam di tupina koinchi khwale in Khuami patni zong an tha na tia thai si SAC Ralkap ni khote An Khangh Caah a thi chai peng min ha chu Rashel In An Zam I airing thilri an her ngai tia thai si Kolin a SAC Ralkap ni khote khunni An Khangh Caah a in somruk le in kwa Ciam khote kolachum In Khuami thongkul Leng An Zam Sakairam chan kolim peng chung a SAC Ralkap ni khote chewkhat a in nichum ralam an sial I khote khunni An Khangh Caah a in somruk le in kwa Ciam tia Tualchung min ha sin in thai ase alwen cha December ni kwa in SAC Ralkap ni khamaya zathum somruk pakwa zathum somruk pathum le zathum somruk pakhat batliam pol chu Puchong bu le chatin in kolin lei a an lut tia thai ase kolin khwa tawpin ta le a SAC Ralkap pol chu an lut I December ni sha thok in jiphiu kong in somli le in nga le shophiu kong in li in kul le in li an khang tia thai ase December ni lai khat a nyong kong papin chang le kuku kong khwa zong An Khangh I in kami za chu fiang an ngal aslau tia thai ase Khuami na chu Rashel In An Zam cha a CI le thil lumpuan an her ngai tia Tualchung mi pakhat ni achim Kolim peng impin tha zi kong katik kong wei khan sito outjin no kong ale kong e pin chang le nyang kong khwan ha tel in khokul la khochum In Khuami thongkul le thongchum shrong Rashel In An Zam tia thai ase The commuted lawa ka zong bom Puah Ruangah mi Chawkvai Tualchung mi chu SAC Ralkap le Palik ni an tlai na yang kongram chan the commuted peng lawa ka zong a nizan December na lai ni a bom Puah nak a chok I hliam ma apu mi an tia Tualchung min ha sin in thai ase December na lai ni jing simlam pasha a the commuted lawa ka zong a bom Puah nak a chok I menung pakhat hliam ma apu chun hu tlompal a SAC Ralkap an ra I cheklat nak an tua tia Tualchung mi pakhat ni chun achim bom apua nak mun hi SAC Ralkap ni humhim nak an lak nak he anai ngai SAC Ralkap ni cycle in a chok mi pol chu an tlai na I an cycle chu motor chung a an khin na tia thai si palo peng khote khokul leng in Rashel In Azam mi thongsha leng an phan tening tariram chan nyai peng kom palo peng a SAC Ralkap ni khote le hoi in shamngan An Khangh Caah a khote khokul leng In Khuami na chu Rashel In An Zam tia thai ase Rashel In Azam min ha chu thongsha shrong an si I an khopong ko
An Khawpong Kam Khuate le Khupi a Ral An Shel tia Ral Shel Bom Chan Tu Nani An Chim Palo Peng Ral Shel Kem a Adormi Thongni Shong An Si Alun ja November Zerkhat in December Zerni Tiang a Atombik Thongsha Shong An Phansang tia Ṭhaisii Ral Shel Bom Chan Tu Pakhat ni Ral a Shel mi na hi An Khawpong Kam Khuate le Khupi a An Ka mi an tam Akal mi an tam Atu dir mun in chun an khua a an kirngam ri lai lo tia chim Palo Peng Khuate Zaanlei somruk pathum chung a an khwaning in azam mi na hi tu pawakong kete palo kong le pala miu po khwan ha an si tia Ṭhaisii Palo khwa thong hol ka aton hu in khuchung mi Chawkvai an tlom chin langmang i SAC Ralkap Nih mi Chawkvai chu an Tlaih na tia Tualchung min ha sin in Ṭhaisii December Ṭhachung a Palo PDF tangti phuni SAC Ralkap sakhan le check chu atu le atu an ka tia Ṭhaisii Rakhai a Kwalklong mi phor tu tilong le SAC Ralkap tilong ani pa cha a menung pathum hliam ma an pu Rakhai ramkul mayu tiva a December na lai ni Zaanlei a Uti chong in sitri khwalei a akalmi Kwalklong mi phor tu tilong le SAC Ralkap tilong ani pa cha a Kwalklong mi pathum ni hliam ma an pu tia Ṭhaisii Tilong chu ani pa cha a Kwalklong mi Peter pakhat tel in minung pathum hliam ma an pu SAC Ṭhio Ralkap tilong chu ria cho chending in akalmi asitheu lai tia Tualchung mi pakhat ni chun achim Kwalklong mi phor tu tilong chu tilong din nak mun in achua hnu swimlam acheu rong arau a buti chong peng jengyu chong kokam tiva a SAC Ralkap tilong he ani pa I hliam ha pu min ha chu buti chong si in a an kalpin ha tia Ṭhaisii SAC Ralkap le AA kar ka dau nak an sar hnu in SAC Ralkap le AA kar ka dai nak an sar hnu in SAC Ralkap SAC Ṭhio Ralkap tilong ni ria cho channak atwa lengmang tia Tualchung mi pakhat ni achim Tuzing kan Thawngchimnak chu hi vial in kan ngoi ri lai Taza akan pe tu nan di lak chung a longlom nak tampi kan ngai kan YouTube channel The Chim Post TV official channel hi subscribe akan to pyak cheu dingin kan in som na